Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Abang di Serang Sumkuring. Derus di Tridalaka Channel. Enjing iya Sumkuring laku. Mapah enjing semua. Dicontohkan ku Bapak Gubernur guys. Kurang tekenging kadulnya esok-esok teh kudu jalan lempang mama drive guys gitulah. Ya apa tuh kurang gimana siap. Oke guys, kuring game apa di daerah mana ya? Nah, Desa Nagrak ya batasnya ya. Desa Utara mana batasnya? Iya susukan guys, susukan ya, tempat mancing ya, pecinta mancing gitu tuh guys. Nah, itu ayah batas yang desa Nagrak tadi sekarang desa itu desa iya Sukasari. Nah, desa Sukasari ya dia ya. Dan dia tuh ya kampung KB guys. Kenapa disebut kampung KG Sukasari guys? Mungkin bisa jadi masyarakatnya mung gaduh murang kali mung dua guys. KB kan keluarga berencana. Keluarga berencana kan biasanya kan cukup 2 anak gitu guys. Nah, iya posondana palih kan anak non posyandunya itu gitu ya. Itu jalan ayo nanya gede wis pasti seru banget tuh tadi itu ayah iya tadi non posyandu guys. Jalan kemana ya kaluhur atau napi lurus kalau kalurnya iya jalan Sasari di Sukasari lumayan pemandangan anak endah guys, endah seger guys. Aduh itu spot oke ya, spot mancing mania, spot ngurek guys sebelah dia tuh guys, ngurek guys ya wilayah Sukasari arah Taman Bakti guys, di Curug Kerenang tadi, curug pemancingan tak curug Kerenang itu guys, kerenang guys. Nah iya daerah Curug Kerenang arah ke Taman Bakti guys gitu. Gunung katingali guys, aduh sisian sawah ye harejo hejo pare majohna belah dieu mah reunah bekah, ulah kanan reunah bekah gitu guys. Di jalan awal mah ye sae ye pas dicor mah akan jadi goreng kayaknya. Punten guys ye kamera kicil nya malu lah menuju mapah. Laksanakan mapah jalan guys 4.000 lengkah minimal cara gitu guys. Supados awak orang Ciaga komo ayeuna dinten itu dinten Kemis dan belum dina sasar saum ulah sare isuk-isuk teh jalankeun guys. Minta aktivitas lain jalan kalapan cahaya. Wow, tah ieu mah geus mulai narik bener koneng ya sekolah penting belah kanan mah ieu karek reunah bekah karena dari belah kiri terus mulai bener mulai asap mungkin tiasa 2 minggu 3 minggu dari asap kalah parena gerseg guys. Wilayah mana Sukasari teh, wilayah mana Nagrak teh di Cisaat guys, di Cisaat. Bila balik ngersakeun guys kadieu ya. Enak pemandangan ieu di dia pas guys ke popotoan guys. Tuh aya simban tos ngarisakeun cai ngarumah cai. Iya, memang kena dirasakeun gitulah. Punten. Iya guys. Tong ieu lapis punten gitu guys nya. Bisa mah mereka sembako ya bisa gitu.
Wow, tuh penonton mulai pada lari guys. Huh, gitu guys. Jadi dia bisa fotoan guys. Oh, nya. Landscape kan guys, kabel lah. Mana dia no ya, iya. Oh belah, jadi bisa tuh. Ya, reuk cahayaan guys, kesini foto lautan tembak kulon. Wow. Jalan deh guys. Huh, ayo, mantap. Tah, ini spot-spot mancing ya, mancing belut guys, ngurak kayak gula dia ya. Mantap gitu. Betul maker sari guys, malolor apa nama guys, yakin yakin coba tuh kita semua itu guys, ngurak guys tuh. Taman baktai guys. Pulang mawai. Gitu guys. Di umpama bulan puasa ya. Minggu penting ya, minggu penting. Sebuah ketinggalan saat subuh nah gitu guys. Salat subuh lah, terus salat subuh langsung jalankan guys supaya itu tunduh gitu guys. Mudah-mudahan guys sadayana pecinta channel cerita laga channel terus aman pada sehatnya, pada sehat dalam sadayana lancar segala aktivitasnya. Mudah-mudahan segala udagan kahontal guys, kahontal hilap biar salam doa kalau betul menjaga kesehatan kabugaran guys. Ulah dugika giut aturan ulah dugika bujurna kebod kompet. Jalankeun guys, jalankeun. Oke, segitu guys. Masih perjalanan dilanjut diteraskan di lajeng permios mangga di lajeng. Mantap.
Ah. Ito yun eh. Apaan? Cuma. Punten. Dah.